nongeye kugushimira kandi ngo ikaze kuri Mr Sam Entertainment. Korea ya ruguru ni igihugu cyashinzwe na Kim Il Sung, sekuru wa Kim Jong Un uri ku butegetsi. Kim Il Sung ubwo yarwanaga intambara yiswe iya Korea yarangiye Korea nk'igihugu icitsemo ibice bibiri, Korea y'Epfo n'iya ruguru, yarashyigikiwe na URSS cyangwa se Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Ubwo Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet zasenyukaga mu myaka y'1990, iki gihugu cyakomeje kugirana umubano mwiza cyane n'Uburusiya nk'igihugu cyasigaye gisigaranye amatwara y'ubumwe bw'Abasoviet. Korea ya ruguru ntiyatinye gushyigikira Uburusiya mu ntambara bwatangije mu gihugu cya Ukraine ku mugaragaro, dore ko ibindi bihugu byinshi cyane byatinye kugira aho bibogamira bitewe no gutinya ibihano byabo mu burengerazuba bw'isi. Reka turebere hamwe ibaruwa Kim Jong Un yandikiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin amugaragariza ko amushyigikiye mu ntambara ahanganyemo nabo mu burengerazuba bw'isi. Tuguha ikaze kuri Mr Sam Entertainment. Niba utarakanda subscribe turebere hamwe amagambo y'uyu mutegetsi wikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yabwiraga mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin amwifuriza ishya n'ihirwe mu ntambara yatangije mu gihugu cya Ukraine. Tuguha ikaze. Reka tugusomere amwe mu magambo ari mu baruwa umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yandikiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Kim Jong Un yavuze ko bikwiye ko Uburusiya burwanya ukwihuza kwabo mu burengerazuba bw'isi n'agasuzuguro kabo. Bashaka kuzenguruka igihugu cy'Uburusiya ngo bakibuze amahoro n'amahwemo, ubwigenge, banahungabanye inyungu rusange z'Uburusiya ndetse n'umutekano w'imbere mu gihugu. Uyu muyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong Un akavuga ko azakora ibishoboka byose Uburusiya bugatsinda iyi ntambara buhanganyemo ntabo mu burengerazuba bw'isi iri kubera muri Ukraine, abinyujije mu gutera inkunga Uburusiya mu buryo bwose bushoboka kandi buzakenerwa n'Abarusiya. Kim Jong Un kandi yanagarutse ku mubano wa Korea n'Uburusiya, avuga ko umubano uri hagati y'ibihugu byombi ari umutungo udasanzwe. Kim Jong Un yatangaje ko azakomeza kubana neza n'igihugu gituranye cy'Uburusiya kuko ari iby'ingenzi kugirana umubano mwiza n'Uburusiya. Kim Jong Un mu ibaruwa ye yasoje avuga ko yifuriza Putin ubuzima bwiza, akazi keza, iterambere ndetse n'insinzi ku baturage b'Uburusiya. Uburengerazuba bwagiye bugaragaza ko butishimiye igihugu icyo ari cyo cyose cyatera inkunga Uburusiya mu gukomeza intambara burimo muri Ukraine, bugakangisha gukoresha ibihano nk'intwaro yo kurwanya igitera inkunga Uburusiya. Ariko ibyo ntibibuza ibihugu bimwe na bimwe nka Korea ya ruguru na Iran gutera inkunga Uburusiya ku mugaragaro. Turagushimiye cyane, turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona update ya buri video yose tuzagaragara kuri Mr Sam Entertainment. Aya ni amwe mu magambo yarakubiye mu baruwa umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yandikiye Putin amwifuriza ishya n'ihirwe muri iyi ntambara yatangije mu gihugu cya Ukraine. Nk'ibisanzwe Kim Jong Un ategeka igihugu cye mu buryo bw'abasosiyaliste cyangwa se buryo busanzwe buzwi ko bukoreshwa n'ibihugu by'Uburusiya, Bushinwa, Cuba n'ibindi bihugu bike ku isi. Akaba yarifatanyije na Vladimir Putin ndetse amushyigikiye ku mugaragaro mu ntambara yatangije mu gihugu cya Ukraine. Turagushimiye cyane wowe wakurikiye ikiganiro kuri Mr Sam Entertainment.